Kapitan Inteng! Jak meten makit-kita ni Tata Badong, Angkal. Dahita ko matidamagakan ka. Tawara siya kadyak makit kita ni Pare Badaw. Agpa-ilibre akpay kumagan kuana. Kanayon nak ngamin kat nga ilibre itong galakita kami. Agpada to? Kanayon kami nga ginom, no kasta nga kita kami. Ha? Ay amo man no apay aditay makit kita ni Pare Badong dito kabildatan. Unang kail. Damagam to ka ni Marito yang. Una, tawanan di mangilibre kanyak. No awanin ni Tata Badong di tawi. Kagawad ko anang. Anyat gatangam, G-Pout. Sa anak agumatang. Awan igatang ko. Umay ko kumala ang damagan. No imay dito itirse nam ni Tata Badong. Saan pa'y mate? Naudila ang idin libre na kay ti merienda. Ha? Ororayak nga umay. Tauray da kapitan ken kwarog ket padpadaanan da ang ni Kabadong. Nagadugayam ti iliblibre ni Tata Badong. Ay na, amin at taga-kabildatan. Basta masabat na ilibre na ida. Nasingpat ni Tata Badong. Unangam di marumar di tabalaydan. Ay, mapanak sa dita balayda. Mala, mapangka. Tadamagam mangagpaisaw. Tauray siya ka mas daawak. Nanatoyang, Oh, apa, G-Pout? damagak laang kuma. No apay asaan orumrumwar ni Tata Badong. Ay na, masakit ni Tatam Abadong. Anya? Iso ako naken kwa na asaan pa'y laarumrumwar. Anya nga iti sakit na. Saan ang makapangan? Day talaang. Adamat basit gurigor na. Ay, amangan mo't no adda virus nan. Diyak nga rudamaw. Ay, narigat pa'y laang ti umasidagkan kwa na. Tamangan no makaakar dyan sakit na. Uray siya, kat nabayagan ajak nakit-kita ni Pare Badong. Ada mangibagbagang ada kano virus na. Ay kat ingkamot bisitaan No nga maakaranak. Kumusta am laang mate? Na, Ay sikapay akong pari nati sa namang bisita kan kwa na. ata ibaon nakgayam. Ha, idi napigsapay nga awan sakit na. Kanayon nga agpay libre ka kan kwa na. Ita tamasakit. Polos, adi mo mapantan-awan. Ay, agure ka. Ayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Ay, di mo ibaon dyan ka anakam. Na, Sika amis mo timapan. unin! Agibaon kapay iti sa balay. Saan anabara ni Badong Maray? Ngam kuna na ang masakit. Apay ngay. Kuna na asaan laagurigor ti pakakitaan nga agsakit ti may sa taaw. Kahit makapangan ka di mo laang. Una takar ni ti manok ti sidana. Napigpigsa pa yun amangan ngam siya. Di na saya atap na pumigsan katagimbagan. Ala, yag mo nga rudan tay gatgatangak alaya. Sibuyas ken asin, maray tay nakon. Nala, mabitlaan. Ngam, kwa maray. Awan ngaming kwarta kag. Wen, maawata ka unti kayat mo nga ibaga. Sige, ilistaklat tanday ta ko na magatangam. Maawatak matkit day ta masakit ni Badong Mau. Ay na, agyaman ak maray. Ay kan nayon ang mangarod iti kape kan asukar. Ha? Sa na balay? Bayadak tumulaang. Binisitam kaya man ni Kabadong, Kapitan. Un ata nabayag ajak nakit kita. Ay, maikawa akmet nga rod. Tapasaray awan paglakwak. Isu ngamin tinalaing amang ilibre ka. Libre nak iti arak idi kay. Oray madag iti daduma. Ilibre na iti merienda. Kanuray siya, ilibre nakmet no daduma. Ay, adan sa kano virus ni Pare Badong. Ha? Virus? May bagan tumatlaeng. Virus laeng mit. Ay, husto nga rod no saan pa larum-rumar ije balayda. Tap nagimbag. Ay, awanin ati mangilibre kanyak. Kat no nagado ti mang damdamag kang kuana, Kapitan. Wengeron. Pudno aya,
nga adda virus ni pare ba daw, maray? Kasta ti mangmangag ko ngay bagbaga dagiti tao. Ay kat damagan ta ako ni Marituyang. Ay, uwan amaray. Apag iso ti sumungad. Wen nga agpaisaw. Nay. Ay, nagbasit ti gumatang ni ti Tersenak nawan ni kabadong amang ilibre. Ay, Marituyang. Nay, apay maray. Ay, damagan mi man kan ka. Nupod no nga adda virus ni badong mo. Ah, virus? Awan mat amok a virus na maray. Agsaksakit ka de? Wen, agsakit ka no ti ulo na. Kan, Day talaang mati ag-agalan na. sada ibaga nga da virus na. Ay na, agsakit lang ti ulo na. Virus adagusan. Manungaminan nga aldawa saan mi anakita. Ay, win nga rod. Minalamot idi nga kita dakan ni Inteng. Kanayon idi nga umay gumatang dito Tersenak. Kinapudno na. Makalako ak gapo kang kwana. Kastaya, maray. Wen, Marituyang. Kat no ilibre na kanu amin at tao dito barangay. Anya? Ni, apay di mo amuday tamaray. Takas lanas daaw ka nakangag. Jak amo day ta, maray. Mas daw at talaga ni Marituyang taagasamot nga inaldaw nga gilibre. Galag bayad ni kabadong sagsa sa nga ribo ti kwartana. Anya? Ni, Di mo amuday ta, Marituyang? Jak amaw asag sa sangaribo gayam ti baybayad na. di mo kunaan na di mo amo nga dot kwarta ni kabadong. Saan, maray? Nay, Na, nangalaan na ngay nga ron itikas jay kaadot kwartana. Ay sigay, mga maray. Agawid akpay ta inak agimbis tiga. Apay nga ta, nga dagkarkarasakas ijay kusina. At tansama ta nakastrag nga tatakaw dito'y balay. Tuyang! Sika ka di ta! Wen, siya. Anya teraramidam di taya! Adda birbirukat. Anya tibirbiro kan? Badawng, agpudno ka man kanyak. Anya kumangay ti ipudnokan ka. Mapokpukaw jay kwarta nga idultulin ko ijay cabinet ijay kusina. Anya? Ado day jay a kwarta. Sagsa sa nga ribaw. Awan innalak. Ijay kusina nga indulin ka. Takanayon ko ang mabantayan. Jak amo day ta ibagbagam. Ita, mapukpukawan. Anya di mo amaw. Imbaga dagiti ko kumaray. Akanayon ka kanunga agilibre di tarwar sakbay anagsakit ka. Anya! Tunggal agbayad ka kanaw. Sagsa sa nga ribaw tibay bayad mo. Mamati kamay. Ni Marikwanang amis mo tinagkuna. Jaket patyanan ket kagawad dayjay. Ha? Ay, Diyos kay. Tuyang. Madi man ang tirik na ka. Inamadia. Na, Malaminak man ay. Sikan tumat nga man. Ungat ka nga ungait. anya nga rod tiyagas ko kan ka. Sumaradan ka na sumanaaw. Day tati agas ka. Nagsaw ka pa ilang. Kumaraw to sakit ka. anya nga tangay ti sakit ni kabadong maray. Apay aya, Maray. Noong tanmat ka no ni Marituyang kaagan anay. Anya? Iso asaanan nga ungungtan ni Marituyang, tapno saanan nga ganay. Kat no kastamot idi ni Inteng. Aya, kayat mo asawan, agpada ti sintomas. Wen, Maray. Awang nga rod ti virus ni kabadong. Awan, Maray. Mamati ka kanyak. Anya nga rod nga di sakit na. Amo kon dayta asakit. Makaakar, dili ka daw, makapatay. Sakit dagiti awan makukwarta na, Maray.
Aniya? Dagiti sintomas ti awan kwartana. Kasta nga men ni Enteng. Papa na maritoyang. Ay na, Maray. Agbirbiro kak man iti bulbulong nga iyagas ko kinibadong ka. Di mo lamay imbaganan. Adaman damagakan ka. Anya day Maray. Song batam dagiti saludsodakan ka, ha? Wan, Maray. Agsaksakit ka diti ulo ni badong mo. Wan, Maray. Agkakapsot. Wan. Maululaw. Nang runa anoong tak. Maulaw ka naw. Nalaka nga agungat. Ay, permay, Maray. Amom dagita asintomas. Ay, ijak nga rudam mo, Maray. Sintomas dagiti awan kwarta na dagita. Ha? Kasta nga min ni Enteng no awan kwarta na. No maminsan pa'y akat saan nga agtagtagar eh. Ay na, kasta ni badong kaw, Maray. Saan pa'y nga umisam. Wan, kasta ni badong kaw. Padasam nga ikan iti kwarta na. Kitaam no di agimbag adagos. Ha? Day tati agas na, Maray. Wen maray. Tong palim ti ibagbagak. Agimbag adagos ni badong mo. Na, naimbagan kan ba daw? Akatwen ato yang napigsa ka. Ay, nagbiitan. Nakaida ka laang itay napanak na kitsinda. Itatasim ang putak na imbagan kan? Apay, di mo kaya't ang nagimbaga kaon. Ay, kayat ko ah. Na, Naragsa ka kaon, ta naimbaga na kaon. Iso arumwarak man may, italaing manay. Paray! Kasla daw uray ma. Or-orayan ka, pare. Tapay. Aginumta ah. Ay, ada kwartam. Hap. Ay, na. Dito yaw. Kitaan, pare. Naga daw. Ay, nagalaam iti data kwartam pare. Saanin anasken ama amuampay, pare. Ay, isublim data. Amok akwartan ni tuyang mo. Saan niya gungit? Amok akwartan ni Marituyang data. Hapay, di mo kayat nga ilibre ka, pare. Ay, jak kayat no di mo kwarta. Ha? Ay, makabasbasol ta dita. Nagpailibre ako mamut kinitata ba daw ngang kay? Ay, saan yan? Di mo aramidan data. Ta saan na akwarta? Di panglibre na kuma. Anya? Wen, pati dagiti in libre na idi. Saan na akwarta? Ay, Kwarta ni tuyang. ay madi nga ruda. Iso abinagaak adakas dyan aramidan na. Kunadang agsakit ni tata ba daw? Isumad dyan magmagnay dyan nakabakla iti aradaw. Eh, naimbagan siguro na. Bayam, tamapan agmula itinatangtab no ada kwarta na. inalam jay kwartak nga indulin ko ijay kabinet niya. Ha? Ay, kwa. Umato nga roden isoble. Kunakun kat at talaga si katiagal ala iti kwartak. Ha? Isoble ka ta kayat niya gungit ka. Oh. Aday ta, oh. Ha? Agurnong kamot ay iti kwartam. Di mo ala ang tiyor urnungal. Ha? Agsakitak sama din, ah. Oho, agtal na ka man. Ay, Di ka man agin sasakit si ka ba daw? Tapno ibagakan ka, anya. Tinisting ka laang. Iso anang ibati ak iti kwarta, ijay kabinay. Anya? Ha? Di mo alaan dagiti urnungag. Nawatam! Wait, tuyang. Saanin na talaga. Sanay. Promise. Ay, tatabadong. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Saan kat aday taagiliblibas iti kwarta ni Nana Toyang tararamidam? Ala sigay! Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika
computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.